dua ngemelolei baca pak sederhana maka daga ia mato mas sempajang ia mato haji ia mato pa puasa ia mato pa seka tetapi ia mato rajin masorong-sorong itu apa dua ngeng itu pak lo ni copo bulue lo ni bujunge lo ni kiburue lo ni sapato aju dan seterusnya pak iya tu apa dua ngeng lo saloe apa dua ngeng itu dan kau kurlai sorong tapi angkai apa utanta tahu raji mas sorong lo bulu lo mah tapi dena sempajang dena puasa ternyata haji masih ketoni mapat dia titoni palagatoni ya kau ya pak ternyata mapak dua ye magai det kaya mitu napa dua tepak na sompa mati puangi na sompati nuna pancaji puangi ya kau deto na sompe puangi na sompa yero na pakaraja batu etogi bulu etogi dasar ternyata mapak dua itu pak toma pasidi iya iya mina pak dua tawe pak kau na sompa mati puangi na sompati yero toju ya kau to aji mi bana sompa na dena sompa puangi ternyata mapak dua toma pasidi termasuk apa dua ngenge pak tanya ya roba makirnya sama apa dua termasuk merasa ego merasa lebih benar merasa lebih baik itu juga masuk kategori orang syirik di hadapan Allah sombong angkuh itu juga termasuk orang syirik di hadapan Allah dan inilah yang terberat pak yasa ngirangan na bali gaji uku agama pak iya ku agama nomor sidi hudan lampu petunjuk petunjuk ya rojolo nomor sidi mai bicara petunjuk kendriki malah petunjuk pak kendriki malah petunjuk wa bayyinatin minal huda wal furqan yang bisa membedakan mana baik mana buruk apa itu Al-Qur'anul Karim tapi iya namanya gak tahu makuku pae nasan alena tahu aca nasan alena tahu jago nasa tahu matandri pak di sangana tapi deni sama kamalakang yang kurangi pak magai deni sapasilanya majama decenge kegaro pak aga jaguna nang katarimu pasal aja majamana tahu nah deni sama kada aga iko cocok mu pigau iya mega pak ko tangano mama kokoe sampai selalu mengatasnamakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi mencela menyakiti hati umat Islam. Saya pak harus berani mengatakan demikian. Angka memang tahu pak tahu demi matona pak agama tapi jago mak bicara agama. Nama kada jaga mata pak surah Al-Qasas ayat 77 Bismillahirrahmanirrahim wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin magi wal kaida ya pae maka dai puang Allah taala sapai lalungi rai kebahagiamu uko akhirat wala tansa nasibaka minad dunya tetapi ari ngerako aja lalu malupaiwi anya mengemu okolino ya ku tanai kipa pikko carana namanya matawe kolino ya pikko carana namanya matawe kolino ya ku paling sederhana pak di naga pada nyameng kutu pada tahu ya iku pada kita we manyamat deh idi mani kega yang dimasuk pak magar tasat dikutusi puji mana tahu angka garo susah angka susah dikutusi puji mana tahu tapi ko yewa maning si salah tahu angka nyameng nah iya namanya mako ko pae angka tahu pak napitang acana napita jago napitang tongen na dikaka tahu newa si puji mak beli bola dena siseng alimida semaca alina sabama pacing ya sila surana dena jampangi magai dena si pahang
Sinina tama-tama lebih ke hadir. Iro Pak kaidaye ayat ini Pak. Al-Qasas ayat 77. Angka nareki garisi maka dah iro pal iya sange kebahagiaan akan ribi runtu deno kolino Pak. Oke akhira. Oke milino isapa. Tapi waselena kebahagiaannya oke pi akhira. Aga pale okolino isa ilalu Pak. Nyamang. Wala tansa nasibaka minad dunia. Aja malupa iwi. Dalemu nyamamu okolino. Artinya aga iya idi turi lebo na tanay Pak. Nyamam mi pala na pasadenga kipuang itannya susah. Tapi mai na makikita may kasusana. Nasaba dena kiguna kalana. Dena kiguna tina. Aga pala makiguna egona. Jagona dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mabelay nyamange. Tapi ya ko itanay manyaman nasa ngalena. Tetapi digaga to manyamang ko sa dena. Kepada mi apa? Madari yang katuna pakanita na masilang. Masa ang kasi Ustaz Sulaiman. Ya apa si Romatu na kena. Tapi apa ya kata yaga melo kilolonga apa tirua deceng ternyata angka na kibora kidua lalang napa wa dilolonga resenge kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat dan kenikmatan di dunia. Dua nasa Allah Ta'ala nomor sidi kigae wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apedece ko pada padamu taulino papada toa mapedece na po Allah Ta'ala ri alemu. Ite gare Pak po Allah Ta'ala mapedece ngukui di angka tao na pasilangan ro. Angka tao na kadakadai. Ha? Ya kung kadina pahang agama suruh baca ulangi napa suruh tafsiri napa materima patwa suruh pahang icek deh ihe pong Allah Ta'ala maka deh ya ko meko lolonga kebahagiaan di akhirat meko lolonga nyamalino wa asin kama ahsanallahu ilaik suruh mapede ceri pada padana taulino papada tua pong Allah Ta'ala mapede ceri alena mapede ceri kau yakada-kada tahu ya sengagami pataton ya kada-kada mana tahu angka kapeliya sa bulan bid'ah ya kapiri mana loy maulu salah gajer mapa wiro ya kok salah suruh baca ulangnya agama Pak. Kenapa saya harus berani mengatakan demikian? Ini memperhatinkan umat Pak. Mana jangan kayak di pada selang saya kada-kada yang dia mana orang syukur ko makade we nale de cimelomita si pulung ko masigi mangkalinga ceramah maga pero tari si pulungnya ko lapangange si geso tanya ba inena iya ni kasi ampar taw ko kilapangi si geso iko ki masigi taw si gesaga coba Pak dia nagajigaga wa di nabicara lain apa natariya taw mapedecenge Pak tari nalalung naganggui iya pale ko napahangi mako iro Pak apa iya kaya agama Pak aga oko kaide Pak angka ko kurangi makade ihdinas siratal mustaqim opang jallo ka ngalalam madeceng kega lalam madeceng siratal ladina an'amta alaihim papada lalana to na purio po ngala taala nanerisang iro to na purio po ngala taala Pak irisang dina kada po ngala taala sidi na machuri makademi akachiriwi papada toha tau na purio po ngala taala niga to na purio po ngala taala mega batuan na ada aja na cik di bawah macin rolai mana ngi wadingi manca jide ceri alemu aja na lemu dua masa cocok tapi memang mawata Pak masolangnya agama ko makir modelena na sabak taci di memena gurui ya dena na si cocok si bapahan na pas salamana ni tawe agama apa lagi ite bijaksana agama ta lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku walaupun ayat ini diperuntukkan kepada agama lain maka dai oke kaidana Pak sedangkan lagi agama lain ni Pak yule toleransi mana ke agama tadi narule toleransi ya
Masa aku kita ngiyuli bijaksana, napa pada dia itu bijaksana. Terima saya kada-kada yang. Dia namanya si tudangan, dia namanya si turungan, si bacimi. Iya garo pale ku ajaran agama. Nama kadami po ngalatal, wa tasimu bihablillahi jami'a. Akatan ni masa ko agama po ngalatala, wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Tita ni gare makoko. Masih digasalangi. Depa, sia kada-kada yami si pakasirimi. Agama Pak memberikan ketenangan, tapi kenapa justru agama dipakai untuk mengacaukan umat Islam dengan aliran-aliran paham yang menurut keyakinan mereka itu benar. Dia jangan mereka mau yakini maka dia benar yang kau yakini, tapi jangan salahkan akidah orang Pak. Jangan. Ya kok iromelo le soroti Pak tentang peringatan Maulid terus menerus letuk kamalino denu le pajata we marutka. Tapi nama kaji kanja agama Pak, nama kadaji uku agama ta. Iru puang Allah Ta'ala malak de napaka raja tau mapi de cengi bah. Iya puang Allah Ta'ala nah halala ke de cengi. Nah halala ke de cengi. Laulangi pa mapakutanaku Pak risisena riasangi amolu ka kong kacacay aga jana mammaulu aga jana mammaulu ya kong kacacay ya kong kapaharangi kega ayah hadis jaluk maka dah haram mammaulu na maka daji wa yuhilla lakum thayyibah nah halala ka po Allah Ta'ala dicingi atau memang tema mau lupa natung kami mato supaya merocai maki dua aja kayak ini tuh mau lupa kayak danau maka deh hikmah maulid untuk mengenang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya tuh ona royala kesempatan pasti puluh-puluh nih apa angka kami mato aja Pak kelebihan mau luka ketimbang pengajian biasa Pak. Apa iya kok pengajian biasa yunda aja tuh desa kada lauga tapi itu kok mau lu kana mau di yunda lauto iya cocok gairo iya kok pengajian we kasih nah tu si reket tahu Pak tapi itu kok mau lu kang nah mau tahu dia nang kana celengi masih jumpa toh. Jadi ya tuh nari ala syukur apa minim ada peko masiki. Jadi kesempatan ko si pulu nih ambani goro nih do cilina pengajari nih. Mata nih masiki. Kesempatan nih itu kota nih masiki tahu harapan itu welo nih ko perlu alingi bor. Natama do cilina aja nasu. Natama akidana kuatina aja nasu. Tapi yang kasih mak bali nak kada tu gaji lo ami maulu di nasempajang maka dah kaya itu si asengnya maulu kena dia memang tu yuli tema sempajang Pak yuli itu memang kali ngecerama ya kau yuli tema sempajang ya baca hayya ala sholah hayya ala falah waktu sempajang iya rupangun 5 sempajang iya Pak kau yuli tema maulu kan yuli memang pasi puluh naik pengajari supaya wadingi angka sifat Nabi Muhammad yalah iya rupa telo sokoi kapak kama jami pasogo mi kapang namo digaga telo soko nek naman digaga iya mina makalele Pak eko telo minalagay tawe digaga malagay ceramah digat jampangi pacaramai ko amiro masalah ana yang kedua yaitu mina makalele Pak malagay tawe telo soko mak bagi telo soko tawe na digatawan ustaz ya baru makalele kapang tapi yang kasih nak sampai itu nasa napalaba mau lu nasaba itu lahan produktifnya ustaz wih di kecil gaga dua sawat dimaki buah lain nah macam nang kemupitan neng petin neng ustaz
Nah itu nanti ustaz kau dena mau lu tahu. Dua mata ustaz kau dena mau lu tahu. Majami papa tu syukur noli mopi tahu. Maga per kau denoli. Sampai ya upa ya kau yang mereka malah kesimpula kaida pak koi he. Pak anggota Sapari jamaah masjid siaga jegana ustaz ipake ko Sapari ya siaga ni ustaz jumlana paji iya kural iya ko biasa orang ke kural 70 ustaz tabanding igare kega kira-kira miyang kalinga bacana kurang lebih 70 ustaz ipake ko Sapari degaga haranga bidaka ngiriasangi maulu mana ka tauci di mana nak tapusi mana lo pak pikir iki jolo tau cik di mana nak tameki pusi mana tau 70 mak bicara masa melo kina kalah tipaki jolo cede otai mana kenapa ada silapa makor yang kalinga teri mini stres mini si salah-salah ya to siapa risiko ya koteki pusing magampami aja mau 5 bicara roto makero selesai daripada selesai ki ya pele komelo mapa silolongan ais podona magi pakade podona pada ngui purani yoloi pa saya na jadi na putara terui ro ji marsuki ro gagero mohon maaf aji makanya putara ulangi ro agau kerwasele ne ro bicara pak perai pasipulu siaga egan na tau pak tau aceh pasipulu ngokro pak bicara ro gagai kesimpulan alena malah kesimpulan makade pakui supaya na marocai pada zaman di jama-jamata kanja paga mama koni 2 tahun talu tahun masih na kasimi madoca pa memundrina tahu deh berarti tahu deh nak kata ni bacana tahu make gerawa dia tepeki idi dena tu marigaga pak tapi mak doca sih tu mate sih de pak tu melo si salah na tu mak bicara makoe tapi melo ka papahangi seji salaku de pagaje na cuku cara metang kalingero na tata melo mo papusing de pagana cuku pak disengangi tangkalingai siaga egan penjelasan ulama ustaz tentang kegiatan ini majina kau kasih tahu mana nataci di stres mana sih ki yang muncul tanda tanya iya rumah bicara ulama atau ngemoga apa yang angka pak ulolong yang cede pak angka memato pak tahu pak makurasar ya wasan magai iya robawa nak haji yang diharamkan tapi dia siapa mana yang diperintahkan mana yang dibolehkan mana yang dibenarkan dia nak haji roba iya robawa terina baca yang diharamkan ini tidak boleh ini bidah tapi dia apa maka deh agak di makan jai pigo coba nih gare tanah iya terima kada bidah maulu bidah Isra Miraj agak nak play pigo agak nak play pigo suruh maliki solusi suruh maliki solusi agak play pigau na cocok ko nasa salah yero angka na solusi purna leki pak tiga aga na iya kong tahu terima pasalah deh aga jenasa kagamata pak maka dena bita khairun nas anfa'uhum linas ya sange tahu kanja macema pedecing makiguneri pada na taulino makiguna ka ko terima pasalah mi ini sama pacocoe na pasalamana mi jama-jamata digaga na jaloka kilalang na papusaki tau kan jaga kira-kira tau make pai saya pak berani pertaruhkan akidah seperti ini pak di tengah umat Islam nyama pasat ding digaga na sa diroca sijat puji si gata-gata ni tahu pasisele ni ustasi pasulul angka si madoca angka si mangoli angka si magaru ini sekaidai pak ini sekaidai maka dah iya agama ya pak yassiru wala tu'assiru mudahkan jangan persulit basyira wa nadira beri kabar gembira tetapi jangan juga jangan melupakan peringatan-peringatan coba gere to make pai biasa ni gana sanjung biasa nih kena pekaririo ini bapak ibu sekalian jadi magi pak ya lo bicara makoma terupa karena saya terus terang
nyama pajasa di kutu tuma sempajak dia nagaga pagaru-garu deh ya nasalang apu matoji na sangalena yaro tarik ganggu itu mas sempajang taulai masigi tau si pulungnya ko masigi iya ko melo kak bali bicara pak nana moji alin nana pigo matoy ro gagaya pak modeli na tume aleng ya iya ko tudang itu wesi okoro pak pengajian seperti itu pak aga na bahas Siratun Nabawi ya ko mau lu tes Siratun Nabawi mato na bahas pak aga basilengan na pak iya idi mapatato buraki tapi alena dos na toribe pa modele na milay pa modele na milay magi na may pususa na pada mo pengajiaki yung 5 to antara laki-laki perempuan juga datang aga basilengan na idi pa iya idi paling-paling basi-basi mi palawata makoy tapi alena pak hijab kain iya rupa silengan alam masigi na hijab makor iya lo lah tetapi kira-kira nulemu pagagari si batas ya kumasun ni saliwat din na sigaru ya nulemu paga okko masigi ilawa tapi saliwat din na talawa ya kumiki mak bicara makor pak. Yang kedua saya mau jawab, selama ini ada yang selalu mengganggu perempuan yang pergi sholat. Perempuan lebih afdal sholat di rumah. Ya. Kamu kur pak, perempuan yang seperti ini yang selalu pergi masjid begini. Tapi ya kok ya Pak Melo jawab sederhana. Muatep bainemu lo masih gie, tapi dia matengi lo pasai. Iya kok kipa masih gie sigaru gatawe. Sigintu gatawe, tapi kok kipa sae silapuh. Mohon maaf Pak, saya menjawab seperti ini supaya ada perbandingan. Supaya ada perbandingan Pak. Aja na teridi ban na kariti deni sengelena. Apa selama ya mematomi ro jama-jama na terisapa jana tahu apa decenge, tapi deni telena na makadaja ko agama Pak. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Piare alemu, piare keluargamu, boleh dipacalana pinarakai. Kaya gaji makam ala tahu ko loi pas lo masih gini lo sana. Lo pasai. Ya. Kaya kami ga malana, malalangi lo masih gini siba malalangi lo pasai. Iya. Agak pelik. Terlalu banyak Pak kaidah sebenarnya mengacaukan umat Islam. Tidak mengkaji secara menyeluruh Pak. Ia nang kena baca cik di mako, ia naruh terimelo napa lepo, tapi deni te kaidana, deni te manfaatna Pak. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Agama ini Pak bukan mau dipakai berperang, tapi dipakai untuk menyejukkan hati. Tapi denule matenangi atie nariko angka atau terima kadaiki. Namun Nabi Muhammad Pak Makbal itu narik penjelasan. Jadi kai dipigo mako Pak ya lagi penjelasan supaya irole tapi namo je le penjelasan Pak itu. Nah salah iki. Dan ini juga saya sudah berani mengatakan Bapak Ibu sekalian. Coba iya miterna keriti si anu dena si cocok si ba anuna. Ya nang kana cede beda pendapat, ya naruh terna pelupui, tapi deni te de cengi lengi. Nah dia je nulle tawe Pak pada akalana. Dia nulle tawe pada tepakna Pak. Dia nulle tawe pada akidana. Dia tu nulle tawe pada pahana. Ajak na Pak makada beda guru pada tawe si di guru. Nah dia nulle pada Pak. Dia nulle pada apalagi ku dia memetona tu si guruang. Ia berubah mencari masalah maka da iri dipigau agama angka dasarna ikon pigau yang kadasarna pakuani selesai madosa gigi Pak Ibu ya ko angka dasarna ni pake napa tu mapigau agaga ya cuma mawatan na sabak na pasale dasarta nan mana sadasare kuat coba dasarnya apa ipakin apa cocok nah dia tuh nulis si cocok pada nah tuh si paham
Apalagi namanya aliran Islam Bapak Ibu sekalian, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Denulai pa makada iya ro Bapak risi makada ya komeki amang okoni agama ta makatani. Yang kedua, jangan bercerai-berai. Artinya apa? Tetap kita beda paham, beda keyakinan, beda aliran, tetapi jangan saling mengacaukan antara Islam yang satu dengan yang lainnya. Mage Pak, angka bali lopona salangi nomor si di tau mapak dua we. Yer mi pakata. Mi pakata Pak tau mapak dua we. Yang kedua kegaya tau pasik kegaya sa tau pasik isangi tau pasik nisat decengi nisat jae tapi digami na pigau iya ko dece de na pigau iya ko ja na pigau mai poda makade mama kor na kada ya iloku madi masempajang ikuti aka misa ga sempajang maka na kada bisa sa tia to maha kira sa tau pasik. Ya to si kota munafik maka to si Pak. Ya kepada maka datang pokok pengalaman nak kada liwat tapaku. Apedece ko nak kada ide. Yo lo kama pedece naiko. Pakanja ki sikri nak kada ina mege sikri ko naiko. Teriale na miyase. Yang kedua itu tanda-tandanya sengkai dan munafik Pak Ibu. Agak kelebarakana makanja pita isaliwa majai lalang. Dan ini juga berisiko. Berisiko. Ya sangaman nilai mapaki pakaian ulama, pakaian ustaz, pakaian apa? Tetapi atita terima pijau ko tawe. Ya kok kelihatan bagus Pak, makanja, mapato dan seterusnya. Tapi tarilangi aja atina Pak. Tarilangi atina itu temuna Pak. Magi Pak maka demi itu pengalatala fi qulubihim maradun. Itu temuna Pak atina mimato malasa. Dina malasa watakale Pak. Makanja watakale, makanja modele tetapi ati malasa. Fazadahumullahu marada. Na iya ko dina melo sadari rumah kada we asulangang amal apa je pleko ati masulang inarna kada pengalatala tatambi tulasana atina ko tiay mainga. Kigepi kapiri ya poko kapiri manas sebali manas sebali lopo kigaya sa kapiri Pak mengingkari perintah Allah madi masempajang angka manas ya sempajang podone je masempajang tahu rogi-rogi bawang manas rasa bawang nanang kaja sempajang dena tu cuku dena tu cengan na jaji angkat tu tahu sampajang makor modelin apa? Angkat tu makada cica cuku cica cenga. Ia narona sepura ni mas sampajang. Iko ya ternyata mas sampajang ero tau kado-kado. Iko cica cuku cica tau kado. Pura ni. Tapi mako agaro batuangan na sampajangnya. Iya sampajangnya Pak angka pamulan na takabere pacapuran na beri selang. Angka apa na tumako ko Pak angka si alira berkembang ko tangana si jisala tamako ko Pak dina sampajang dina sampajang tapi nalana sala dalena salang napakaraja si kiri tapi dina sampajang na sangelena insyaallah ina ro nomor si di matu utama suruga ini Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya orang-orang seperti ini tanpa sadar jadi itu pelesangnya kapere dia itu namun telah maka dia tanya selepa tanya selat tapi dia namanya lo pigau perintah agama mali masumba makutiaka iya mana rasa madi mula Mekah jama-jama puru kemana sih sama koro ini Bapak Ibu sekalian bangsa apa tanpa sadar mereka sebenarnya sudah mutlak masuk kategori orang-orang kafir menyangkal kaidah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kafir Pak? Namo age podangi sawaun alaih padamu. Mu pengajari mu agade dena tama. Iya. Iloku mato, yer perisiro iloku mato.
Itu Bapak Ibu sekalian. Magai tatu tu pakitan, tatu tu peringkalingan, tatu tu akalan, tatu tu sini na iya wadinge no lalalang mancaji hidayah risisena. Magai na tatu tu pongalla taala tutui nasaba abang kekena tak kalupa ri pongalla taala Bapak Ibu sekalian. Sini na teman-teman lebih yang kehadir. Mudah-mudahan kaidah ini Pak saya sampaikan seperti ini. Mudah-mudahan di negara Rocak Mondrina insyaallah ya roba pele kong katang kalinga Pak ko deta pahang yaku tanah ki pangga tu parenta ko mempas ahlu zikr in kuntu la ta'lamun ang kasi jewang kalinga mako Pak ustase maga menuru idi ya ko makadai ni ustase de na mariga mako tansik makadati de na mariga mako kega ni pakala si badua timbangan ni makoro Pak itu penentuan hukum. Apalagi kopi tu pulo ni makadade na marigaga na pacid di mi makadai mako ay surban ni jame jaman na yero ya ko ya aja na tajampangi mi tapi gau ni tayakine Pak masa mana sapaka pitu pulo ustaz melo patama ki neraka dina mungkin Bu Pak napa dito na mungkin sapaka makadai Pak guru salah ki oko agama Bapak Ibu dina mungkin Pak Ibu cuma memang oko kaidana tasidi jema-jemang ang kami matume gamele kritisi jangan terjadi yang seperti itu ina tu upau biasa makada di naga pada atas salata we ko maului ang ke beri selengin adigaga mak bali ya mirupa masalah ko maulu ten adin mak beri seleni ustaz mak beri seleni protokol mak beri seleni pembahasannya sambutangi nade makura jampangi makura bali wi iro atas salame ma Pak madosa ki kude tu mak bali beri seleng. Yang kedua, ya ko ibaca itap pesan Nabi Muhammad nade itu masalawa. Iya. Yang ketiga, iya ko mengaji tawe negarusu idi maceritai dene toling dene yang kelinga madece baca kurangi Pak iro acilaka mana memang jadi yang kami matu tahu Pak maulu tanya amal ana lolonga dosa mi telu bawa nursu macerama ni ustaz yang kamu pilih lima bagi panteng ang kamu pilih lima bagi dos ay di na cocok ya tu Pak ya ko macerama ni ustaz ya amakko ni jolo na kadang kama digatawana nalay pasasay dali na ko digatawana apa melo niaga Pak daripada mabagi kina tusiru kamato macarame ustaz digaga hikmah apa iro madari manca jiroca memang Pak manca jiroca termasuk ya melo na makam parpemang tetulon aja ko mamolu ki paja-paja ini dari patatongi bura apa roca mi magi pa ubarani pawi biasa naruntu Pak bayangka Pak dek penalat tu cara maku Pak caput telo dikata aku apa ya dewa boleh Pak angka cerita ya ulolongang iya berkasala ada Pak iya ulam molu iya eta ku maceraman apa ku nasele imang magai salah kaidai Pak onro egan na tallo Pak burak tatongo ko masigi ureke-reke waktu kutu dapat arwa polo na pitu burak bayangkan nih pul telo onro egana tahu Pak wah makoto dia nale masigi tapi ang kami matona makalalawi ta cidi magai mega dia nangoloko ustase mangoloko iburae mengeluh burai nangka ampo angka materi cede wala pada sisa ko mak beresalanga rigo makadaina baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh nasa ngamak beresalla Pak tapasepak pak tapak serempa Pak dia naga apa mana na capu teloe makarba burai Pak dia naga apa mana Pak capu makanya Kak na dia jawab beri selenge mata hayama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wah nasa ngima beri selenga
Apa demi tonita kak? Telo eminita. La ilaha illallah. Purana mala telo pak. Dena monro. Angka mau pak kumimbar retato pak makalisuan mi. Dena nasiaga monro pak, dena nasiaga. Penuh nama sige nguri ke jari menito monro ya rotab deto minule makade malagay telo kapa. La ilaha illallah. Onro kalalen ro kapa papinadina papu imang makat de soro ngak mesa. Ya mesa na ya kasi mako manan nani pu masa deku. Na cairi pak kampung na. Maka dah kaya aja na tama cai pu imang namu ya maca to pawi noni. Iya miro masalah pak, masalah memang iro. Dena cocok pak. Apa iro kutu memang mulu mi pakanjaki si pak gara-gara burak tetung. Lanya si pak kanjai. Mage na sabaya ko malagay ni talo tawe pak. Dena ga si pak lebih, dena ga si pak raja. Namo purai baca na yang terhormat, pajato terhormat. Nareko angka burak tetuk ko sa dena. Magay terpucak. Lay puja mani malagay talo tahu dia nagaga tahu terhormat pak. Bayangkan ni kocama na tanpa burak, ustas na tanpa burak. Di lo tabe ustas ilo mutah iwaya lemu ika mala talo. Iya memang ya di memang tuh jauh sependapat pak. Apa makalala je tahu pak. Alin nama tu melital lo, alin nama tu bawi lo masigi, masih nak kalian nama lagay. Kaguna-guna na tabala masigi kini nama tu memang lagay. Itu saya eloku, iya ko idi na nasu, idi to na balo-balo, idi to na balo masigi. Aja nagaga pa kampo mala, panoy bani uton ustase. Nanang katoy senga-senga. Kada kanja papa kampungnya koro lah digaga mala talo penuh bawa moto na ustaz ya apa ini kapaganala cek dinaleng ustaz biasa lalu kata keburu salah pak maka daka ya utan rela ada tuh kena cece cara maku tahu madari pantai bicu nalika. Tapi tak keburu maya na tongeng ya biasa tuh na ya mamele pak mohon maaf ya lupa mana ngi makaro pak lupa pa pantena manang ka batu isa na si bakas si tapi syukuruka magay ni sanga bangu pasantren jadi nareka batu si bakas si. Alhamdulillah wa syukurillah isukuruki mani bawang maka da angka naro ni sama kada kupur lay pasak batu si ba marako 3 ro angka to talo talo alhamdulillah jadi dia nawak ditumanuku lay foto mi ha. Mako Amir sebenarnya itu yang sebenarnya kok ya pak itu yang kesalahan besar memang dalam peringatan maulid ya kok bisa pak dena juga pada kanja pak ya kok pante taki buat tonga ngoko tireke ni saya agak kira-kira undangan tak patung ke kini ya kok dena naga na pantengi dos ena dena gamal lagay talo pak di itu naga mengimpuru pak pada ni pantena kecuali ustaz si bawa Pak Bupati pelekong ke Pak Bupati Pak Cama iya narumpak kata-kata roh deto nomor 3 mengusul makor deh kak deto jitu milau deto ramya leh. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mohon maaf saya berbahas begini Pak karena memang kadang kita memahami sesuatu tidak sama porsinya. Kadang ajaran agama yang kita ingin capai hilang gara-gara sesuatu yang merusaknya. Nah dia itu Pak tanya itu baraka itu talo tania.
Tapi ang kasipahan na to maka da nigi gigiri mega tallo na ala mega to baraka na lulungan. Iya. Ang kato maka da nigi to ko mamulu na mega tallo na ala pa. Mega to dali na matu. Maka da ka manas sato ni hay to na mega tallo na ala mega to dali na. Dali tallo. Mana saya tu dah na sale tu bicara. Tapi aku miro masalah na sabak mamaulu kiasan ampe ke doma decen na nabita melo yala nabita matandre siri na ye di mamulu makura siri apa mana kamal lagi talo nali na mato bawai kampon na to pa kan aku miro sebenarnya pak masalah memang itu yang perlu dikritisi iko ya patannya mulu emele patat deng tanya si pak na mitawi riwatu mamulu na kedo salah ya melo leru bapak apa ini motivasi besar ko mamolu tahu angka mana salangi pakada tama masige jadi kesempatan pak guri decing nasa bayero nasa minta kuntum khaira ummah ini tuh si kanjaki ummah ke gae ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nama tanran ni kota mi masigi mana sa ummah melo manti di tau kanja pitan nila lama decing amparan ni masalah aja mako iya narukaida agama lay paki pak dasar peringatan itu bukan sekedarnya pak nama kadaja agama ladina limala kalau deje itu nulet tatungnya agama kok ini pakai akaleng tapi angkat si dasar na pakai nak kada upan na de na pole ukaya na pongala taala iya ko akal na sami pakai de ni terima maka deka mana saga de mutarime ko akaleng iya ro idi langsung ga wahyu terima nabi kiga nade tame pakai akaleng nabi lagi pakai akaleng magi nang kadena metarime ko pendapat akaleng nade na ayatannya hadis nasangi bid'ah nasangi haram ini persoalan padahal agama pak maperintah langsung pakai guna akalemu peko carana iya umai na poji agama ni na baci agama ni tani masalah na maku pai si baci tahu na sabak dek na si pacoco tahu dek na si patuju si pasalami akhirnya abala pulena si salah tahu masih surah si salah tahu mak bali bola si salah tahu mas sahabat karena beda paham.